Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kaktam jong United Democratic Party Hamalai constituency kala staj hiyar adim ki nong kersan barat ba bat ki nong ki kam ki ba khmat jong kani ka sengsan partai apo ka jingalam jong president uba Bha Lang Simle ki lelaj banyaso ba ka sengsan partai National People's Party yakani ka kunhun jong uba Bha Lang Simle la priang buram do National Vice President ke NPP uba Preston Tunsong haringkat ke jing sakhilang jong UMDC ke NPP na Maulai constituency uba Tebor Lang Patau Ustiat President ke NPP Meghalaya State Unit Dr. W.R. Khaluki, Working President ke NPP Professor Dan Kuparwar, bat kiwi de kinokit kam ki bahakmat. Nashimene kamu, ba mesim dokumen mengibrang snowha, tak buram, dan suku jing di ba MH Simle, kononjoy, siapa yeng, apa ke parti, siapa yeng, jong ke NPP. Welcome to the NPP family. And I am tied in the form, kum kedak, even power, will join the NPP family. Sinsalin Patau, Use Mary Wanyan. Benedict Lingcott, Benedict Lingcott, Seibolang Karbamon, Seibolang Karbamon. Odimos Junes Imle. Meister Melimngap.
Kisana Jerwal, agar Parti Presiden Dr. Akhludi bilang member yang Raja Sabha, Royal Assembly, Wan Bet Bah Simpliang, Wan Bet Bah Simpliang. Pankerlang Mabanyang, Mangbalang Marius Imli, Banyatai Lingra, Riyeng Lingdo, Riyeng Lingdo, F. Anderson Nongran, Marvinson Kurba, Marvinson Kurba, W. Dabiangdor L.N. Lamare, Pengesok kejong isya kekedhun kejong pi hapo kajing lam kejong pi kong MDC ngin pen dikena arpo lai ke NPP. Ban habang yau ban ngin pen dikena yau ba diwar ban nok kong MDC chung mulai konstituensi kam dei ban kut tengah gani kohon. Handai kadai tu ban saprian haboro kawai ke mulai konstituensi. Pantrai sitom, naga benda kejijak kemudian rom. Kemudian semua di parti buat. Menef dapat som ya keteng cumi armut, ban haswang gila dapat kecing kedua. Mungkin pengisuan kawan sekarang ni kecing kedua lah kecing yang sobha kecing ini. Mungkin mendak sih hendak gila dapat kecing kedua. Hakipor kepada kemudian menef mentangi don antli di kerteng taipor Pak MH ngikut lang. Bagi bor hintai nak cukup bor nak tak cumi lang borok. Pak MH angkit pok nak tak cumi lang borok. Pemain lang taipor lang patau Pak MH lang sini kecicok don borok. Bạn nghĩ đơn hạt cho mình chặt lún phèn bà bật tháo bà xiêm mình cho cái cân bao cái này mình nghĩ bạn thì vừa dùng chiếc nói bật tháo na chú cái xiêm tiền rơi hạt cái bor chọc cái xiêm thì mình ta bắt anh mình chọc nói bật tháo Semua mana aku beri kerpang ya kini keparlo, kepalayainya pada apa yang cuma saram ke cumi, agak tu kepuas. Kini kepalayaian nak kini ke hall kilok tang kinong kitkam kibah kemat tu, jom tim ke cumi. Kepanggilan dapkan kepor kepeladap ha ke parti UDP. Kita itang kinong kitkam kibah kemat tu, kinong ya terang kibah kemat tu. Ban haji ni kikinyat si peladap nalalai ban ya nak kau kesuk sekau ipan. Ban ngalapan sengau haki bopun kinong ya trailang bat kinong kerjaan kecumi.
Ngalapan sengau lagi bahakalah trik sepenuhnya sono Indonesia ke parti NPP. Dan kenuru nak kena kersan jongi ke banong kabam lalong dan ke buku kota. Baru kiyong kebalen mapi badeng yang aki jual badeng. Kumbejuang yai saprestun padu yang aki yang badeng. Sebalik nilai lanak sengah. Tikiyong ya cekmat badeng. Ngi dei kibalaya dorkat mapi ngi syania agak start ke jongi. But no, apa visionnya hanya di start ke jongi ngindup berbakalai ke dia ke jongi. But ngasogman bakat ni kini kiparlok kena don nado kapor si macam si teng hang teh yang sa jongan. But hadu kini kapor ke pembentar kedang yainya. Ngasogman aku de kerpang ni na ke bentar. Kecing scam agak jemput berhak ke jongi. Banyak don dekat bagi hadung kini kekeleman ke pemerintah. Ndai tangi kepor pengelong ambisi, ndai tangi kepor pengelong amile. Ndai hadung kini kepor pemerintah. Buat apa yang jom cisaran agak cingeran agak kekiasan berdaya. Kita kebeladap sign ia ke form. Kita dah kekur komiti kejungi. Kiwai padro kia dan lang. Dan ada ngimong ba penumdan kejung software. Begitu kita kelam syakot ban sign. Kemudian bandar kejung software mapiru. Ladai lupa kita jangan parti NPP. Lada pak tebor ke parti NPP. Lada POE haduk kan ni. Kini kita kersan kepada sedon hasenda jangan. Kiainya banyak don dekat banyak. Ngapain dikena pak tebor. Bagi niru kini dia dekat parti. Kan pak fidak dan parti NPP. Bahkan nunggan ke ciksat kalah dalai leru. Kata ke kubur ke bagi kau apa nasi ke parti NPP. Kumnu ngalapoi segadika berensan juga yang kesan juga NPP. Lening ngalapoi esok mentang si ke parti NPP. Nanumlah kelembai kublai kebangsan kedai yo blai try kontrak. Dia boleh pasyak berpasiau. Harga jemput berkat ke jongi kum ke kenhon. Bagi dia bermina nak apa NPP. Bat ngidai hadir ke cik berkat seni bah. Bat penyesal nak syarah parti NPP. Bat kani kawan ngala benong. Kelam deklet ngau meneh kata kecing pensai kecing start boleh wai ni. Kelam deklet ngamtep nak don ni amang ni ndai ngala syia kedua meneh. Bobu meresling dok, dewi berstang. Ia kecingnya keren, pada para cunga ke kailang di postcard girls, postcard boys. Kila ia beliau cuma, kila ia keren. Nang taru, ngam tip senu bobu meresling dok. Atau yang bobu? Senu. Yang. Baik. Boleh sebut bobu. Dia berpikir. Balastan yang kecil kena berperang juga. Yang baru, orang ini kayak gitu. Iman para wakamnya start. Iman hak politik suki kami syampang. Yang kedua para bayanan cepin. Baru hadu syak kering para juga. Saya ibu, saya parti NPP. Jika boleh sebut babu, dalam dagelan naru yang way negara bak coba dengan semua lagi ni. Idan apa yang kecil syampang. Imdan hangni hasillah. Idan syafelo apa yang kecil sak sumar ini ibahun lelepam. Presiden ibahun lu imdan angni Andre hakini ki asing laisi laket bok ya. Ilong bayamba wala ngadorkan bapi ya cekmat. Ni community baka light rekenong pasai so ngan sakit bau dan nang tak tu sing kecil dua kecil. Beriu budan pada kecil tiapa. Boleh sebut ibahun. Nam tak kecing, long lakuloi kecing pi, apa yang kecing tiap aku bandan kemensi pemsiaran. Ngom yang lada ibahun iudan apa yang kecing tiap pang, ilah pandai hadukat kata kekam ke bakrau, balai ngingim lah, ngidai malah, ngidai malah. Ngilasin kata kerai wat apa yang cung sipun kecing penting ini kecing wat rai kikana am saya ke baper. Ngilasin dia katakan rakyat jing sakti.
But habang isyam ya kanu karai klam jing syap tiang dah kacing sos kam ada dia kata kalau dia lupa kacing job ha kata kacing ada urabin dan tergor uang gitu. Where the mind is without fear, so the head is high. Job ha kacing mana tahu. Nam tak ni kejadian. Nakam tak mulai konstitusi. Ngidon lang ni nakam tak kacing long kawai. Ngala benong hakapor kendiat hakapor nambar kaladan kacing pensawa syaru machaneng hanate bau ba empha badu para jumu kia wer ba proses ban baun penyeso sa parti DP kia wer ban kia terwabun yele MLA ban anda habau lawan bandung ban penyes ban menjur ban yele ya ka MLA na parti DP kini hi pada kibai yang ni orang tak hari ngar nak ko ban yele kini election MLA na parti DP dan rai nomor ba ngade briu ubam ko apuram ubas hotu la kapor tinggi khat kini ba proses da ko program ni khat ade penyeso sa parti DP yele na parti DP ngangan dum ikon kalau lu kemud dengan sacrifice tadi, nampak apa ni lah mafi. But anda haba lastang ban perung ikut khat are, lastang ban wanra ni kita kemudian cakap lagu kongres cakap parti DP, kilalong kinong kitkam, kebasosi kalong ba, kibubun na kinong yalam hagi ini kijungi syak kendat syurut. Kibubun kinong yalam jungi ke sarkel, UDP hak tekopor syak weng syurut. Kibabat kamru syak weng no. Unit kita perlu, kita belum kena ngelam ru, dan jing saya show, weng no yaki, ya konsol show yaki, ya adalah kacang berhenti. Ha jangan ada begitu ngelaban orang, syuburam lagu buram ni, tenrai ngam dia bawa bor bawa buram, lada film buram lem, yaki nong ya trailang, agak kenhun kejungi, ngom ngaru maksud tenang, ngaru maksud tenang. Di kampung haka kenhun dan pipiru ngalayui upaya kacing nangban buram kejongki. But ngom kadi kacing nangban buram kejongki kalau perlu upaya kipan sotrai haka parti NPP. Hadir jong itu kiki kipelajar. Namar jong kita kejang syak kendat no syarut jing syaweng no syarut kecing bom salia so ikinong ngilam juga parti UDP kejongi hakim ni kipa per kalau mi ke kendrom kendram kalau mi kecing per jumbon ngilapen sengau sekinong ngilam kipa ahmad juga parti haka bakhandul la perlu kamkai kata kecing so kejongi pada bala perlu kamkai ngilastang ban kiwen ban ngasau kumen hapeng jong kata kecing kiwen kejongi namar ngilasau tu begini ban weng no ila dia ban no ini ke parti ke bagilan kansan senam so benar hadu kata-kata hendrain lek kumno kamdan kecing buram namar kamdan kecing ya buram rumar kliang ni pong mulai konstruksi ikini kinong ngilam ikini paper ban haba kadon ke buku kata ngilarai ban ino ikini ke parti ban anda de arpana lai puna keladon kecing ya percumon ngilawara sa ke parti hakinong ngilam ke bakaman perlu kamkai undan kecing ya perlu cumon undan kenu-kenuru nang taban wanra sa kecing so cumon ban anda haba ngilar sai ada kamu mobile phone syukriang mat yang ban ndai tangi ngai jadi kita kejungilu tasir ini penbet yang saya sisi tasir ini keren yang saya sisi tasir ini perhak yang saya sisi ban yang penbet yang ini kekam are ngaru dang sisi ya phone yang lada dablong satang satu prakentarung nilai lada pieno ka parti NPP naik penyesal ada kibanut dengan ngom wei bengila kerja dia dengan jumlah syukur baik. Ariah kapal bagi ko abantan kecing stu jumut kecing keren patiau misalnya ariah dah bangila resign pada bawa. Kata kecing kro, ini kata kecing sotu sotau syu. Teng lah ko put kesebut misalnya. Dapat apa? Hakapal bagi ko amindan itu dalam mi pada WMP. Dia nomor kata-kata, ngomdan kenu-kenu kecil kelai apa proses. Ngikhan syak kelai apa proses penuh mengikut IM.
Dari nomor kum kita ke jingja, ngakran syai kum kita ke jingja. Kerja nak tahu man si bat ino ke parti itu. Apa mulai konsumsi bat na sokuman pemerintah ke sini. Mila penyusul syaka parti NPP. Ban ngikwa ban yui. Ha ke election apa orang ke parti NPP kan yo ke absolute majority yang dicelakan. Lapan pau ba kayeng kejogi bati ki khamno syaka parti rulu. Retang gue ini tu itu baka parti NPP ru ila panong kali ke parti rulu ke bami nak kejela ke jogi. But kani ke parti kam sakut tang kejela ke jogi. Henry itu itu dapat susarang menak si sajan berandam di one support Delhi bagin play ke office NPP hapo Delhi ya kepala itu dak election commission bagin yo ala ke jong ke office bagani kini ke parti ke peningkong tu ke north east ke banyo ya ke parti office hapo Delhi kita kata wala dak dai makana keseng rulu kadan pat ke benta ban kemi banyak penirkat por lang bat kiwei pat kisan sima hima ke badan syakti pat ka pedeng jong kami kapi ke jongi bat ke parti NPP ru ke parti ke badan ke cingkaman nak benta ka lawai jong ka jela ke jong nado snap khatintai spa nyampunga ngatrai ketua kedai election ke bakhado ke bangiyo ya ke absolute majority hagani ke state ke jongi nado hadien jong ketua election man ke por kat ke bawan kat ke bejok ke lombai ke sarkar coalition lane ke bagi ong tin khasi ke sarkar khle khaulang bat namar kata kedau ke ri ke jongi ke state ke jongi ke satin hoi habangale keleng kadi ke state ke jongi ni i ke air ke pair bahagia di election but hak jing pe jonga balada nginyo ya ke absolute majority ngatharai ka kumba ke yai ka kumba amba amba mene ngam ardati bahakani election arjar arpulai nginyo ya ke absolute majority hagani election tang kita kowe oi don't come and trade but tang kowe ngasih ngaji ke im jonga la dau blay one yang i don bala ban khang li hanrai la dau blay one yang i don bala ban yarap ni kedai kata pengaji ngej hak nong rem hak im ke jonga but ngatrai lagi thok kanu lagi keren kanu ngatrai pai ba utip ya ke ega kam bat kumonong hangi lada pipuli ya kato ke latest magazine jong India today ke bami pini kato kedai ke magazine national magazine ke bomdon ke dia dai bat ke state jong hangi ke penmi ya ke ke belajar state Meghalaya jong hangi ke South Snap bat kumba menai keren bahan bahaya yang ke tourism pinpay nong pi ke jingwan jong turis sekali ke state ke jongi kelapoy yang kata ke stage ke ba kat kum ke report ki ong ngidon hadok khat ar haja kita ki homestay ki hotel ki resort umdam dan don kam sekhat pra haja namar boleh lebon pelan turis menong pi gini kesini ke wan sepo Uttarakhand ngalek peje ke Mussoorie ke London ki kila bentap ya keto ke potensial jong tourism jong yang tu hado ke tourism ke dega way lagi revenue jong ke state Henry ngalek peje kata Kranti Fall ke bagi ong ke bagi ro ha ladi compare bat kini ki sa jong isto keto dang dei tangga nala betul harga por slam ke bamut lada keto ke long for ni kenu nala sar selong ke long for de kadai kumno bagi tray ben yaram bat kat sarkar dogi kena persang de oi mene kadai kesini be join ba bah
ngam da kwa ban keren than rengin si kendo bat kerpa lagi ko bohong iba emha pediang dia kejing wan lang jo pipat ni ini trai sitom da kejing ngai wala da kunra udon rekat bagi om don bala ban khang ke parti NPP kalong ka ba compare na kiway parti ngang la don pun post nep mapo kongres kejing ya daj kejing surut kejing ya ketik kejing ya shock kapam loy kres tambah pintip mari apoi hapo ke NPP subjai kejing ba prostu nang bah priu Nrei tapi mensyua mau pimjuyo tiap yodet. Kamar ongga ketin, dangla unong syu nu bapau, ban yau perolok kubasir syukur. Antara kata basar. Tenaga kadang mau epi ba MH bat tim jompi. Pilayalong lang bat ngi menta hapo kaparti. Dekan mau tangkawai mdon barim mdon batmai mateng-teng isedon kata jisgau bedong ngau riurim itai dak suan menden in batai stahat natai batai bos ko bahawat ailat ba syem pi presiden wan ailat ko kata habale long kawai kabamut laya long kawai laya sain kot sain sla tapi menta kabin mo kakot keselahar laya saya banjin daladei ba iba emba iba dangki kejimut kejiberkat sau po pragenta mensua dang krok biang gabai nyai sau po pragenta mensua ale biang se ngalap makren kor ya pi jis kau pun ita to se emha aliwan phai biang balai phi bunut ya kejia keren kum katu nrei kala feel kaplan abde UDP la feel kaplan namar buat proses sumpah deh UDP tende la shuai bor lut na klik jat long opi yu pana ai long san opi syade ki kontrai opi sis kakam bae maha barka non jo pi na du benta kabe pide ki kontrai jom ka parti kinong alam berat ba jom bae maha pide ki kontrai jom ka parti NPP tetong ini trisi toma nganai i ba la kumnu ru ar pulai ngin job da ka badon burong ngai i janman kesni mi kot kubor teng ha front page teng ha padeng Sulegias inspection satu yai footpath inala satu subai sulok syata timagim tip baik pludi baru pak preston tang kemudian iketin di akor burom mendong ni ai burom yu pak preston sanglur nuklir hananga seihi ne meleskim pitim nam ke meleskim jogi yo atlustek ban ai giskim simet lalu yo sui barai sulo hi kita ki banga syukwa ban penpalang syapi kiru ramba syapi kinong yalam barat ba gentei senurang barsamba ladei kapur ban syukam ya ke joki wei bat ke jingkam ke setia tan for election ya kata maju keren berbo
tambah ngimdei ban ailat bapin kam ya kayin kaset pila ban kam support tambah kecing sijakan pa hadir bawa tebot patau la join bat ngi ke parti hadir mengelawan ban penskem bat kumju ban pediang burong nilai sedang rengkat ru ia kikam penroi penpa ngan syul tu lepai pi menta kadon kowe kesrok kepedon kam tam ia mentang hang dia mulai bat kata kade kesrok nang the na unjayur mi hang ne po monsia nang tanong tu nak mat di bawin mau itu is football ban connect chati sapo nong pedeng itu dia betul kamha dengan ya tu lepai pi namar bayo dot bakam kenapa pin suk tu pin kam ma pi nang nesi tenang tak kadang don suk ki plan ki bangi plan ban penkeladur ya kamaulai prosesi berowi kadai ka baong iba yang bahak mana katu pausnem layak pun bangin yo ya kabela cispas ngi ya mulai ka klem cielo rementa kala cielo kan lo ke cingkur kui ke syok mulai barok dang don shu kiskim JJM kabah pimlong entitled baliyo nang ni syakmat video ke projek kabah na kamenta ke water supply scheme jong ketika mau yo berokowe menta gila proses gila ya syakmat dei nak kedau mau pi ngidon kam ban pei ki isu ki konferensi ki jongi ka bagila ban le na umta ki pai pa nrei ban ele itu politik malu malang atrai kam don jemut lamit tam banyak thok khobor kam don jemut hangnu piu badu perstun bu syai tok khobor le tambah man kesasnem te tambun atrai tak tak berkam balai yu bani thok bor katu ke stong katip kai ka kam ba ka ba nomik ma kule katu ke stong kitu ki bapdiang ngatrai maki ki ban kam tip ba ban ya no ka juk sta tapi menta ndere ka juk ke ba manswa ngakan mau sa ajok election kong ar hajar lai boy ke election ajar pra namar man ka sistem ke kelak berkomiala election how ajar niyo nga page test ay mali pa priba kata ka saulah ro ka doni ke borti ro ka doni hanang ki blanket ki doni kita mokli ro ki doni mi ko kubor man ka sni nga perkat we ngong ka gani Katnosnem inne iborti plastik. Hatu gimdon mau kepisatan tit iwe ijanku kasih. Ngiki ameli ngiki nong election no pingi penbet lai pujai. Ya kibabli kinong tepur. Tikinong tepur lu kingop. Kabaya kata ni penbet man kesan sedem king of ro man kesan sedem ngomong bukan ni ko no mulai kinong tempo no mulai tolong no besar what be how min ngidon kam kumboong ubak pring bibilung dong kum kinong yalang ketik na basmi saya sisin ku Malaysia jango bayam ha ka tim jopi
But ya pingin penut kam hadu ke state level. Mau new samla rangka. Bangin penut kam ya ni hadu ke state level. Don suku rurang ba bangin sediang ni kini kendiat na ke ban kini kendiat tayo wan. Utare uma RL tariam na itu ba. Nang ke na pok war jaitia. Utaru de upriu ubala I bah ka politics. Kumjong ubay MH itu ba nomor ba? Iyalong MNE lang ar hajar katlay hadu aja katpra. Katlay hadu katpra ngilong MNE lang. I syong syatay nga syong syani. Saya ngasay sa kabahay ka jikren utew somla. Tingaw niw somla banki. Tambas niw pok bum don lang bangi. Mentah ka jing don pok ka bakraw. Bau don rengkat bangi. Da ka jing join jong uba MH mapiki leader jong barok ante bersirang gin sim tak kawi ka thong. Ban penjob don burom yu kandidat jong ka parti NPP. Bat ka baa commission jongi hadir belajok. Ban penkeladur ya kamaulai konsensi barokawi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.